Milica Stojadinović Srpkinja bila je naša pesnikinja, prevoditeljka, a bavila se sakupljanjem narodnog stvaralaštva. Rođena u svešteničkoj porodici u kojoj je dobila adekvatno obrazovanje, ali se i kasnije sama obrazovala. Učila je samo strane jezika, bila je i miljenica Vuka Stefanovića Karadžića, sa čijom ćerkom Minom se dosta družila. O Milici Stojadinović Srpkinji govorim sa Dušankom Marković, koja je kustos muzeja grada Novog Sada. Dušanka, zašto Srpkinja? Zašto je dodala to Srpkinja svom imenu i prezimenu? Jeste, ona dodala i potpisivala se tako. Ali, kada čitate njene pesme i sve ono što je napisala, prosto to je epitet. Srpstvo ili srpski ili Srpkinja ide uz sve ono što je ona ostavila iza sebe. To je znači odraz njenog patriotizma. Odraz patriotizma, onoga što je radila, njenih osjećanja, njenog razmišljanja, u svemu što je napisala. Čitala sam dosta i njenih pisama. Ona se zaista non stop osjećala Srpkinjom i ništa drugo nije želela da vidi, ni da zna da li to opravdano ili ne. Evo, vrijeme pokazuje da jeste, ili postaje sve cenjeniji njen rad. I ona je negdje bila samouka. S obzirom da potiče iz svešteničke porodice, pretpostavljam da je znanje dobila priliku da se obrazuje i da dobije dobro obrazovanje, ali se ona zapravo i sama edukovala, učila je samostalno jezik i nekoliko jezika. To je vrijeme kad žena nije mogla, kad devojčice, ženska deca nisu se školovala. Ona je imala tu sreću da je u svešteničkoj porodici. Znamo da su svi sveštenici tad bili najobrazovaniji ljudi i ona je zajedno uz sestre i brata učila sa njima. Verovatno je bila najpromućurnija, kako je zvao i Vuk, i vrlo brzo je napredovala, učila, želela, znala, a bila je i svojeglava. Vrlo rano je krenula da piše pesme. Ja mislim sa 10-11 godina da ona već krenula da piše poeziju, ali interesantno, njena sva poezija je patriotska, rodoljubiva, srpska, nema kod nje, znači, ljubavne poezije i tako tih nekih drugih žanrova koji uglavnom kod sviju preovlađuju. A ko su bili uzori? Pa ja nisam uspela da izvučem iz njenih biografije da je imala nekih uzora. Družila se ona i sa Brankom i na neki način ono što je Branko opet u muškoj poeziji, ali kao muškarac, to je ona bila u to isto vrijeme kada su žene u pitanju. Ali nekako opet razlika između odnosa prema muškim i prema ženskim je dovela do toga da je ona tek sad, čini mi se, sve više i više dobije na značaju. Da, ona je prevodila dosta strane pisce, poput Getea. Da, bila je odakle? Evo, sad ste me podstakli. Gete je zaista jako cijenila i zbog toga je i prevela neka njegova dela, sad ne znam tačno koja, ali znam da je prevela. Također Njegoša cijenila isto. Jeste, ali je bilo recimo interesantno nekih stavova gdje se ona nije slagala sa Njegošem i to je otvoreno govorila, dok je Njegoš izuzetno cenio Milicu Stojadinović i čak je negdje i ostavio zapisano i to je izjavio, ali je ostalo i zabeleženo da je rekao: ja poeta, Milica poeta, da nisam sveštenik, eto šta je on imao titulu knjaza, eto kneginje Crnoj Gori. Tako da, znači, ali Bože moj, on je bio sveštenik, imao je crkvenu titulu i zbog toga nije mogao da se venčava, ali očito da je bila neka simpatija između njih dvoje.
A da li ta neka patrijarhalnost kod njega možda izazivala njenu odbojnost, kako ste rekli da je više on nju cenio nego ona? Ne, cenila je ona njega jako, samo kažem, imala je tu slobodu i da i kritikuje nešto sa čime se nije slagala. Nisam sam na to upućivala. Recimo, to se direktno odnosi u jednom stihu kada je Njegoš kaže nešto, brat je mio koji je vere bio, da, ili nije bitno kako se krstiš, recimo ona to kod njega nije odobravala. Zašto? Pa zato što je bila, zato kažem, ono srpski kod nje je toliko istaknuto da je prosto taj njen nadimak faktički nekako više iskazuje njenu ličnost nego ime i prezime. Mada ime opet Milica, tipično srpsko. Da, ona je bila negdje miljenica Vuka Stefanovića Karadžića. Ne samo zbog toga što se družila sa njegovom ćerkom. I zbog njenog i ona je čak njih oboje smatrala svojim drugim ocem i drugom majkom i to isto navodi u pismima i ona se baš mnogo dopisivala sa Minom i iz pisama se vidi koliko su je značila pisma i od Vuka i od Mine, ali je jako cenila i Vukovu ženu Anu, iako je uvek bila totalno srpski nastrojena, ali recimo jako cenila Anu, koja je Nemica. Da. A zvali su je Vrdnička vila. Zašto? Zašto vila Vrdnička? Pa postoje neke legende vezane, znamo svi da u Vrdniku i dan danas postoje delovi nekadašnje Vrdničke kule i naravno ko u narodu ne postoji kula za koje nisu vezane neke legende. Sad jedna od legendi govori kako se ponekad na Vrdničkoj kuli pojavljuju vile i onda je ona, a zaista je bila lepa, ne bi ni Njegoš za nju rekao da bi bila potencijalno kneginja Crne Gore, samo da on nije sveštenik, da nije bila izuzetno lepa i onda su je prosto, da bi je prisvojili i nazvali, čak za njenog života su je smatrali i nazivali Vrdničkom vilom, iako je ona rođena u Bukovcu, to uglavnom znamo, ali je najveći deo života je živela u Vrdniku. A gde je ona sticala svoje obrazovanje formalno? Faktički ga i nije nešto formalno imala, s tim sem tog kućnog i kasnije kada je otišla u Beč i ona je živjela negde od 51. do 54. godine, 851. do 854. godine u Beču i evo da kažemo da su se Savka i Milica poznavale, da su se posećivale i u Beču, ali isto tako posle kada je Milica živela u Vrdniku, a Savka u Novom Sadu, da je Savka čak trebala da govori na otvaranju spomenika koji je podignut 1912. godine u Ravanici, u Vrdniku, znači kod manastira. Međutim, Savka je taj dan bila lošeg zdravlja i onda je samo pismo koje je napisala poslala da se pročita i pročitano je na tom, da kažemo, zboru povodom podizanja spomenika Milici Stojadinović Srpkinji, gdje se ona obraća direktno i gdje navodi i da su se poznavale i da su se družile i da koliko je ceni i nju i njen radi. Je li Milica bila isto feministkinja? Da li se i ona negde borila za ta ženska prava u to vreme u Vojvodini? Milica se, ajde da kažem, više borila za svaku osobu da može da istakne svoje vrline, da se bavi onim čime hoće. Znači, ona nije smatrala da je kuća i deca i porodice dali kuće i kućni poslovi da je to toliko važno ako ti imaš neke druge intelektualne talente, sposobnosti i prosto je želela da svako da svoj maksimum onome za što ga je Bog predodredio. Je li imala podršku porodice? Jeste. Jeste sve do, međutim, ona je, da kažem, završila zaista na kraju na ulici, bez ikoga, i bolesna, i ostavljena, i
jako teško je, kako da kažem, zadnje godine svog života je provela u bedi. Tako da je onda i tako i sahranjena, najpre u Beogradu, posle je brat koji je živao, mislim, u Požarevcu, njene mošti preneo u Požarevac, tako da njen je grob tamo. Spomenik je podignut samo u Ravanici i te spomenike, ja mislim, pre 15 godina, on je bio s polja, izvan zidina manastira, mislim da je 2009. prenesen u krug manastira. Negdje sam pronašla i podatak da je njen rad pomagao i knez Mihajlo. Polovinom 19. veka zaista je srpska elita u mnogome živela ili boravila u Beču. Već sam spomenula da je knez Mihajlo bio i na svadbi Savke i Jovana Subotića, to je 51. godine. Znači, te godine je i Milica Stojadinović došla u Beč i boravila, ona je cijelo vrijeme boravila kod Vuka Stefanovića Karadžića, ali je obilazila sve znamenitije srpske porodice i družila se sa njima, među ostalima i sa knez Mihajlovom porodicom, ali recimo kuriozitet je da je redovno posećivala i porodicu Jovana Hadži Svetića, a znamo svi za sukob Vuka Karadžića i Jovana Svetića, da nisu uopšte bili na istoj liniji, međutim ona je stalno isticala da ona ne pripada ni jednoj, i tada su govorili partije, samo partije u nekom književnom smislu, znači klubovima koji zastupaju različite ideje, ne mogu reći zamisli, različite ideje, ona se družila i sa jednima i sa drugima i bila poštovana od strane jednih i drugih i imala je, znači, i od njih takvo poštovanje da niti je Vukovoj porodici smetalo što se ona druži sa Svetićima, niti je Svetićima smetalo što se druži sa Karadžićima. Da, to je ono upravo što ste govorili na početku, da je nekako bila samostalna, jedinstvena, da je htjela da izrazi svoju neku ličnost i patriotizam bez obzira odakle on dolazio. Njena dela, ajde da nabrojimo šta je ona, o čemu ona pisala najveće. Dakle, to smo rekli sakupljala je, tako je, zajedno sa Vukom, kažemo, bila je njegov saradnik na teritoriji pre svega Srema, sakupljala narodne umotvorine, ali je pisala i svoju poeziju, i to je, već sam rekla, isključivo rodoljubiva patriotska poezija, ali je pored toga pisala svoje, da kažem, putopise, uspomene. Njeno najpoznatije delo u Fruškoj gori 1854. godine, gdje ona upravo opisuje, verujte, ja sam tu knjigu koristila kada sam radila temu Fruškogorsko vinogradarstvo, jer ona daje takve opise vinograda da je fascinantno. Tako da najbolje opise vinograda iz tog perioda, recimo, našla sam kod nje. Tako da, znači, sa različitih stanovišta je pisala i poeziju i prozu, ali proza više opet ta realistična, nije se bavila, znači, pripovetkama, romanima i tako to, nego uspomenama, memoarima, nekim životnim situacijama. A nije imala porodicu? Ne, zašto iako je imala jako puno. Da, s obzirom da je bila, kako ste rekli, lepa. Da, i dosta udvarača, putovala je dosta. Zašto se nije desilo, a toliko je bila pametna i mnogo jezika govorila? Nije se stvarila. Njen omiljeni pesnik je, pored Njegoša, kada su Srbi u pitanju, bio je Ljuban Nenadović. I tu su mnogi mislili da između njih postoji neka ljubavna romansa. Međutim, to se ne može vidjeti sa njene strane. To je često Mina Karadžić zamerala kao da je tvrdog srca. A znamo sigurno da ju je i Vuk Karadžić, a i čak i Njegoš u par navrata nagovarali. Imala je dva Nemca, pesnika, koji su bili zaljubljeni u nju. Međutim, ona je iz opet onih svojih srpskih motiva da nije htjela ni da čuje.
Po Milici Stojadinović Srpkinji je ustanovljena jedna nagrada. Pesnička, je tako? Milici u pohode. Da, Milici u pohode. Tako je, uvijek počinje iz Bukovca. Ja mislim da to traje sad već duže od 20-30 godina i zaista je to lep način da je se oda dužno poštovanje i iz tih pohoda je, kako da kažem, izrodilo se puno toga dobrog o Milici, recimo mnoga njena pisma ili pisma upućena njoj su se pronašla, objavila, odatle se može iščitavati ne samo njena biografija i bibliografija, nego uopšte stanje društva u to vreme. Zatim Radmila Žikić se zaista potrudila da objavi, da pronađe sva njena dela, objavljivala ih je na različite načine, ali mislim da je uradila i bukvalno celokupna dela Milice Stojadinović Srpkinje zajedno sa komentarima. Tako da je to na neki način je zaokružila njen život i njen rad sa tim svojim delom. Da, i ona je bila negde inspirator za pesnike 20. veka, je li tako? Pa, ona je zaista prva pesnica i sad kad uzmete i da pričamo o pesnicima, ženama pesnicima, ona je među najstarijima. Znači, najstarijima, odnosno, ajde da kažemo najdalje, ona je rođena 1828. ili 30. različiti su podaci, živjela samo 48 godina. Tako da među najstarijim pesnikinjama u srpskom narodu. I na neki način je ona otvorila i počela je da objavljuje u tada znamenitim časopisima Serbske novine, Danica, znači svi ti časopisi koji su izlazili u drugoj polovini 19. veka, među prvim ženama koje su objavljivale u tim novinama, a posle nje je zaista to onda, kako da kažem, bila je uzor i drugima da se osmile na tako nešto, kao što i Savka Subotić bila uzor za neke druge koje su krenule da se bave ženskim ručnim radom. Za mene je fascinantna Jelica Belović-Bernadžikovska, kojoj je Savka bila uzor, tako isto je i Milica bila uzor mnogima. A pesnici, pisci, muškarci, kako su oni gledali na nju? Da li im je negde bila i konkurencija s obzirom da je dosta dobro pisala? Ili nisu tako gledali? Ne, zaista su je cenili i poštovali. Samo nije jasno kako je završilo zaista tako na ulici i zbog čega, ali je bila jako cenjena od strane svojih kolega i to evo, ako uzmemo Vuka Karadžića koji je faktički mogao biti i otac, da, i možda i pod njegovom zaštitom uživala veliko poštovanje, ali pre svega zahvaljujući svojoj pisanoj reči.